Batumbeshu Tobela, Jake Ditaba Chalemela Sepedi, Romeragasha Tui Castrio 10 Auckland Park Johannesburg, Rishago Chacho Nakiche. Parliament cannot, out of volition, decides not to continue with the matter because the president says, I will make the application. Mekgatlo ya dipolotiki re komana madule a bapile kgatlhanong le kgato efe go ba efe yeo President Cyril Ramaphosa a ka e tšea go phokong ya phalaphala. If this matter is being delayed intentionally just because accused number 3 is changing lawyers often. Molato wa polao ya moetapele wa League ya Baso ba ANC o tswela pele ka kgorongkgolo ya tsheko ya Pietermaritzburg. And I'm inclined, therefore, as I do now, strike the matter off the roll. Molato wa ragwebo wa ditekisi Joe Ferraris Banyone le balatofatšwa ka ena o tšhollotšwe ke kgorotsheko ya magistrata wa kwa Gafontein morago ga go se iponagatše ga motšhotšhisi pele ga kgorotsheko. Bešo Ntobela nna le kgaetšedi Mphoteme re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sesotho go tla go nyetlela ka boripana tšeo di tlile go di direga. Tša mathomo ke tša gore kantoro ya mopresidente Cyril Ramaphosa e re dipego tša mo mafelong a beke tša gore o ile go leba dikgorontsheko go thibela ka mokgwa wa semolao go tlošwa ga gagwe ke maloko a palamente ke mabarebare fela e fela morago ga dipego tšeo basekaseki ba semolao le ba molaotheo ba re kgato ya go thibela ka mokgwa wa semolao ka mopresidente e ka direga. Mekgatlo ya dipolotiki e re le ge e na le lehutšo la gore mopresidente a ka se tšee kgato e bjalo e fela e tla ba komana madula a bapile go e karabela. Dipego tša mafelelo a beke go tšwa go yo a di dutšego kgauswi ka go ANC di utullotše gore mopresidente Ramaphosa o loga maano a go thibela kgato ya go tlošwa setulong e fela mmoleledi wa mopresidente Vincent Magwenya o ra ka se fetole go dipego tšeo a di tlhalošago bjalo ka mabarebare go a tsebega gore Ramaphosa o ya go sekaseka pego yeo ikemego ya section 89. Setsebi sa molao se re mopresidente a ka lemoša mospikara wa palamente Thoko Didiza ka ga kgopelo ya go phaela ka thoko pego yeo ikemego ya section 89. In this case, it will be the president who elects to utilize or to go the way of an interdict instead of sending a notice to say, I have made an application to set aside the application, the review, to review the Section 89 panel report. Therefore, stop the process. Go thwe mopresidente a nyaka go thibela kgato yeo ka mokgwa wa semolao a ka dira seo ka go šomiša komiti ya palamente ya go motloša setulong e fela o tla nyaka tlhatlho go tšwa go kgorotsheko magareng ga tše dingwe o tla lebagana le ditlamorago tše mpe ge komiti ka tšwela pele ka dinyakišišo tša pego yeo ikemego. He would not be able to stop the establishment of the committee itself. It is the investigation and the work of the committee that is likely to cause harm to the president, but he would still need to convince the court. Mekgatlo e mebedi yeo e šitše go taba ye kgorotsheko e fegolotše seborala ka ga pharela ye. We are going to join in opposing and we are going to ask the court to roll this matter as a matter of urgency in order for this matter to be speed up. We are not surprised by the maneuvering of President Cyril Ramaphosa. He evades telling the truth, and it has been like that from day one as far as the Phala matter is concerned. Katlholo ya kgorotsheko ya molaotheo e laeditše gore dinyakišišo tšeo di swanela ke go dirwa ka go šomiša komiti ya palamente ka ntle le go fihla ge fela pego yeo e beelwa ka thoko go sekasekwa. Kgorokgolo ya tsheko ya Pietermaritzburg e kwele gore dihlatse tše nne tša mmušo tshekong ya molato wa polao ya mongwaledi pharephare wa peleng wa League ya Baso ba ANC Sindiso Makaqa ba hlokofetše ge e sa le tsheko ya molato wo e thakgolwa la mathomo. Molato wo o sekwa le go thomološa leswa morago ga go ipona molato le go fiwa kotlo ga yeo go dumela golo yeo a thwetšego go bolaya wa Makaqa e le go sebosiso Ngcengwa ka mosegamanye ngwagola. Ngcengwa o golegilwe gape malebana le polao ya molaodi wa peleng wa masepala wa Mzimkhulu Zoli Phansi Sikhosana. Makaqa e beele mo lekgotla wa masepala wa selegae wa Mzimkhulu ge ya bolawa ka ngwaga wa 2017.
tiego e nngwe tshekong ya polao ya Sindiso Magaqa lebakeng le bjale ka moemedi Skhosana a ile a kgopela nako ye nngwe ya go rulaganya melato le go kgetha ramolao. Tsheko e msa e be e beakantšwe go thoma le kgono. Ba botšhotšhisi ba ile ba fetola ka kgalefe le gore nako e šetše e jele ke magotlo. Botšhotšhisi bo utolotše gore dihlatse tše nne tša bona di šetše di tlhokofetše ge e sa le molato o thoma go tliša kgorotsheko. Motšhotšhisi Elvis Qweka le yena o ile a fetišetša go kgorotsheko go se kgotsofala ga dihlatse tšeo di tsenetšego lenaneong la tšhireletšo ya dihlatse ka boithaope mengwageng ye e fetilego. I also want to place it on the record that we have other witnesses that ever since this matter started, those witnesses are kept in the witness protection for each and every postponement, my lord. Now we have to explain to those witnesses. It seems as if this matter is being delayed intentionally just because accused number 3 is changing lawyers often. And this case is a well-known case worldwide. Now it must come to an end. Le ga kgorotsheko dumellang le kgopela Skhosana ya gore ba mfe nako e nngwe moatlhodi Moluleko Qithi o le mošitše Skhosana gore kgorotsheko e ka se kgotlelele go diega gape. Should you, on the appointed date, which for the time being is 3rd June, should you fire Mr. Dlamini, we will have no option but to set the matter down for trial without you being legally represented. Molato o šutišeditše go la 3 Phuphu gore baemedi ba semolao ba phethe dipeakanyo tša bona. Ngwana o hlole a sa leanye le hono dikgorontsheko tše mmalwa ka mononageng ka Johannesburg. Rakgwebo wa ka North West yo a le go gare ga ditabatabana Brown Mogotsi o tla fetša matšatši a mangwe a šupa le ntlwana le Swiss morago ga gore kgorotsheko ya magistrata wa Johannesburg e šutiše molato wa gagwe go ya go la mošupologo bekeng yeo e tlago. Mogotsi go legilwe ka Labohlano morago ga go tšwelela pele ga komišene ya matlanka. Re lebelela taba ye le ye mengwe ya molato yeo e hlolego e dutše pele ga dikgorotsheko. Mogotsi yo o kileng a nna le ditlolomolao mo nakong e e fetileng o boetse kwa kgotlatshekelo. Ga jaana o latofatswa ka go se bue boammaaruri mabapi le se go begwang e ne e le go batla go bolawa ga gagwe. Moeledi wa gagwe o lekile go mogolola ka bail mme a retelelwa ka ntlha ya fa kgotlatshekelo e a tlhotse gore kgetsi e busediwe morago malatsi a le supa. The 7 days is for bail application and not for address verification. So because it's a Schedule 5 in terms of the Criminal Procedure Act, so the matter will be postponed, has been postponed for bail application. Kgotlatshekelo e bega fa Mogotsi a lekile go ipola kwa Vosloorus Ngogola kwa sejanaga sa gagwe se rukilweng ka marumo a tlhobolo makgetlo a le mantsi ke ba go begwang e ne e le batlhasedi ba ba neng ba tsamaya ka sejanaga se se sousa Baki. The false reporting is what has brought us to court today. He's currently facing about 5 charges. Re sale fo kwa Kwaggafontein kgotlatshekelo ya magistrata wa Kwaggafontein e bone mosekisi Nkhuseli Ndaba molato wa go nyatsa kgotlatshekelo morago ga go retelelwa ke go tlhagelela mo ditshekong tsa kgetse e ya marakgwebo yo itsegeng Joe Ferrari Sibanyoni. Lephata la bosekisi la bosetšhaba NPA la re le tla tsaya dikgato kgalemo kgatlhanong le mosekisi. Go se tlhagelele ga mosekisi kwa pele ga kgotlatshekelo go bakile gore kgetse kgatlhanong le Sibanyoni le balatofadiwa nae ba le bararo e phimolwe mo lenaaneng. Kwa Brakpan kgotlatshekelo ya magistrata wa Brakpan e buseditse morago kopo ya bail ya motho yo go belaelwang e le yo bolaileng gape e le tokololo ya maloba ya sepodisi ya Special Task Force Matipandile Sotheni go le 12 mo motsheganong. Sotheni o lebagane le ditatofatso di le 16 tse di masisi go akaretsa le go loga leano la polao ditatofatso di le 3 tsa maiteko a polao mmogo le go tshwara tlhobolo le matlhatlhela e se ka fa molaong. O latofadiwa ka go thuntsha motlhankedi wa tshireletso ya poraefete Marius van der Merwe ka Sedimonthole Ngwagola mosadi le bana ba gagwe ba lebile. Van der Merwe yo o neng gape a itsewe jaaka Paki D kwa khomišeneng ya Matlanga o ne a thuntshiwa kwa ntle ga legae la gagwe kwa Brakpan mo nakong e ka fa tlase ga dibeke di le 3 morago ga go neela bopaki a sa tlhagelele fa pontsheng kwa pele ga dipatlisiso.
Pijana re rile kgorotsheko ya magistrata wa KwaGafontein e bone molato motšhotšhisi Mkhuseli Ndaba ka go nyatša kgorotsheko morago ga gore a se iponagatše tshekong ya go amara kgwebo wa go tuma Joe Ferrari Sibanyoni. Go se iponagatše ga motšhotšhisi yo go dirile gore kgorotsheko e tšholle molato wo le go lokolola balatofatša go mera buša gore na maikutlo a gago ke afe ka taba ye. Maikutlo a gago ka mokgwa wa WhatsApp ke ao. Go se iponagatše kwa kgotlatshekelo ke molato o fetang molato, o nyaditse kgoro, o nyaditse taelo ya kgoro, o tlamegile o face the music. Ditlamorago tsa teng di ka se nne monate because no one is above the law. Nna ke nagana re motšhotšhisi ba mo tshoseditse kapa go na le sengwenyana se ba mo fileng sona go mo tswala molomo. Go se iponagatše ga motšhotšhisi tshekong ya go ama rakgwebo Joe Sibanyoni ke sešupo sa gore go na le seo a lekago go se šireletša mo molatong wo. Eupša le ge go le bjalo, maitshwaro a gagwe ke ao a sa amogelege go le gatee ka ge a ditela tshepedišo ya molato. Re sa le amogela Thobela molato kgatlhanong le magolo le ragolo ba ngwanenyana wa mengwaga e mebedi Omphile Sithole o šutišitšwe ke kgorotsheko ya magistrata wa Mahwelereng ka Mokopane provinseng ya Limpopo. Balatofatšwa Vinolia Mabusela le Jacob Letwaba ba bueditšwe ntlwana le Swiss fo batle go boa pele ga kgorotsheko ka mošupologo go dira kgopelo ya peila. Ba lebagane le molato wa go hloka šedi ngwaneng wa bona. Omphile Sithole o timeletše ka gae fa wa be go a robetše le magolo agwe dibekeng tše tharo tša go feta, mme ga ditaba mogolo wa SABC ka Tlhagong yone o re solola tšeo di diragetšego kgorotsheko. Kgetsi ya go se tlhokomele ga ngwana kgatlhanong le bagodi ba le babedi rremogolo wa ga Omphile Sithole wa dingwaga tse pedi Jacob Ledwaba gape le mmemogolo wa Omphile Sithole Vinolia Mabuela ba tsweleletse pele ga kgotlatshekelo ya magistrata wa Mahwelereng ba lebagane ke tatofatso ya go se tlhokomele ga ngwana, mme go ya ka botšhotšhisi ditatofatso tseno di pharilwe kgatlhanong le bone go tloga ka kgwedi ya Ferikgong monongwaga o fitlhela jaanong ka kgwedi ya Motsheganong, mme ba tlile go dira kopo ya bona ya beila semmuso pele ga magistrata le moatlhodi Maureen Ngobeni fa kgwedi ya Motsheganong a tlhola malatsi a le 25. Khabagare mapodisi ba re dipatlisiso tsa bone di santse di tswelela pele. Omphile Sithole wa dingwaga tse pedi o ile a timela kwa gabo kwa motseselegae wa ga Mabuela fa kgwedi ya Motsheganong a tlhola malatsi a le 2, mme ka la botlhano wa beke e fetileng mapodisi profenseng a ile a tshwara bagodi ba le babedi rremogolo wa gagwe Jacob Ledwaba gape le mmemogolo wa gagwe Vinolia Mabuela, mme bone ba tlile go boela mo kgotlatshekelo go dira kopo ya bone ya beila semmuso fa kgwedi ya Motsheganong a tlhola malatsi a le 25. Ga jaana dipatlisiso di santse di tswelela pele le mapodisi ba netefaditse fa letsholo patlo la ga ngwana wa mosetsana wa dingwaga tse pedi Omphile Sithole le santse le tswelela pele. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Mahwelereng. Lesolo la go hlokiša le tšwela pele ka Western Cape morago ga matšatši a dipula tša matlakadibe le madimo a hlotšego tshenyo go rela le province yeo. Boemo jwa boso bo thomile ka legato la boseswai la dipula tša matlakadibe tšeo di gagarilego selete sa Garden Road le Little Karoo matšatši a 10 a go feta le go hlola mafula a tshenyo ya ditsela le go tlogela badudi ba sena mohlagase. Mebila go rala le tikologo ye e sa le seemong sa go seješe di wela. Mehlare yeo e welego go kgerega leraga le ditsela tšeo di senyegilego di dira gore mošomo wa go lokiša o sepele ka lebelo la lobu ebile o be kotsi. O mongwe wa mebila yeo e amegilego ke mmila wa R328 magareng ga Oaks Warren le Kango Caves. While the Western Cape Department of Infrastructure is making progress, clearing debris immediately could trigger secondary rockfalls. Specialist road teams must first stabilize the mountainside, meaning a definitive timeline for reopening cannot be confirmed yet. Mebila ye megolo bjale ka Meringsport le mmila wa Langkloof e sa tswaletše ga bjale. Ditshekatsheko tša tshenyo di tšwela pele. Eupša mmušo o lemošitše gore go lokiša go ka tšea lebaka le letelele. Mananeo kgoparara a mohlagase le ona a itemogetše ditshenyagalelo tše kgolo.
kudu ka tikologong ya Langkloof le Pithou. In terms of electricity, most of the areas has been restored. I know there's still areas in the Langkloof that be struggling to get the line up from Nol on, as well as some of the more remote areas, Puakauga, etc. Main reason for that being that the Eskom teams cannot reach those areas. It's either too wet. I've seen photos of farmers that using tractors to tow Eskom trucks into areas. Gola naisna dihlopha di tswela pele go šoma bošego le mosegare go tsošološa ditirelo tše bohlokwa. The municipality, we have activated our disaster response teams, and all our officials are working together in many different areas to restore electricity, to open roads, and to make sure that our infrastructure is protected. Ka go letetše dipula tše dingwe ka dikarolong tša profense mafelelong a beke ba ditirelo tša tšhoganetšo ba tlhohleletša badudi le baotledi gore ba dule ba le komana madula a bapile le go netefatša gore ba bolokegile. Diphatišišo tša gabjale go tšwa University ya Cape Town di tšweletša ge e nna le letšhogo le go se dudišege mabapi le phokotšego ya dipekwa tšeo di tsomago le go phela ka nama ya diphoofolo tše dingwe. Diphatišišo tšeo di dirilwe tekano ya mengwaga e 16 le go kgoboketša tshedimošo go rala le bogare bja Afrika Borwa moo go hweditšego gore mehuta ya dipekwa tše tša mmala o moso le o mošweu tšeo di bitšago secretary bird o fokotšegile o šoro fao di le go kotsing ya go hwelela. Ba dira diphatišišo ba re dikutullo tša bona di tliša go se diše di wela ka ga tšhireletšo ya dinonyane tše le go bohlokwa bja go di bea leihlo. Mo dingwageng di le 13 batlhotlhomisi ba ne ba beile leitlho mefuta ya dinonyane tse di itshedisang ka go ja nama go ralala dikgaolo tsa bogare jwa naga. Diphitlhelelo di a tlhobetsa go mefuta eno ya dinonyane go akaretsa manong. Go fitlhetswe fa halofo ya dinonyane tse dintseng di beilwe leitlho di fokotsega thata mo bontsing jwa tsona di fokotsegile ka diphesente di feta 50. Batlhotlhomisi ba re le fa ba santse ba sa itse sentle gore seno se bakwa keng, ditiro tsa batho, kgotlhelelo, phetogo ya loapi le go tlhabologa ga mafaratlhatlha di ka tswa tsotlhe di na le seabe. That scavenger species across Africa had shown some of the biggest declines, and that alerted us to sort of the threats that many of the vulture species face, which is, for example, poisoning. But if you look at the species that have shown declining trends in our studies, it's from a whole range of different species. Batlhotlhomisi ba re se ba se fitlheletseng se ka tsewa jaaka tsiboso e bonelwang pele e tla letlang batlhokomedi ba tikologo go tsaya kgato pele mefuta ya dinonyane tseno e nyelela mo dikgaolong dingwe. To alert us to big declines, and so that we can act. And an example of that, you know, is the secretary bird, for example, that is showing big declines across Africa, and has been uplisted to endangered. And for that very reason, that we are really concerned about the trends that species is showing. Batlhotlhomisi ba gateletse gore dinonyane tsa naga di botlhokwa thata mo tikologong ka ntlha ya fa di tsewa jaaka tsa maemo a ntlha mo go tsomeng le go ja masaledi a diphologolo tse di swelang kwa nageng. Ebile gape seno se supa go itekanela mo tikologong. Ba saense ba tsibositse fa go oketsega ga palo ya batho le mefutafuta ya ditshedi go ka thatafatsa maemo mo dingwageng tse di tlang. Ba re go tla tlhokega gore go diriwe maiteko a tsepameng a go sireletsa ditshedi tse di mo kotsing ya go nyelela pele maemo a ketefala. Ba gešo ditaba tša rena di felela mo go pela ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjale ka Facebook, X, YouTube. Gešitang nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgatha go tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla re go sasa ka seripagare go tša go iri ya boseswai ba lefa tšona mo SABC 2 le go SABC le gae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso ka gaetšedi Mashibe Kganyago. Bešong bošego ke Tau go tla re go sa ra hlolana gabotse.
momogedi wa SABC2 ke rata go amogela le go dumediša bošegong ba lehono a ke re lebeleleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretseng ge re lebelela bogareng ba naga go bonagala go tla be go ne le mesarasarane ge re tsenelela gona le godimo go la Limpopo Mpumalanga go bonagala go tla be go ntše go ne le mesarasarane ge re tšwela pele jwale le tšona go la go sasa go bonagala go tla be go ne le kgonagalo tša dipula ge re lebelela gona go tsenelela go la Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape ba tla itemogela dipula ka diperesente tše 80 ge re lebelela gona bogareng ba naga gona go la Freistata go tla be go ntše go pipile maru ge re lebelela jwalo bošegong bo bakakanyo ba maemo a boso ba re lemoša gore go tla be go ntše go ne le moya e maatla e tlabeng e foka ka moyeng gona go la Motse Kapa ge re tšwela pele jwale le tšona re lebelela go sasa go ipanagatša moya ela e tlabe e ntšhantšane e le gona e tšutlang ka mabopong a lewatle gona go la Motse Kapa ge re tšwela pele jwale le tšona re lebelela go sasa go la Gauteng ge re lebelela jwale go tla be go ntše go ruthetše ge re lebelela gona go tla ruthela e go tla ba le moya e tlabeng e ntše le gona mesong le mantšibua Johannesburg ka tše 16 Vereeniging 20 ge re tšwelela pele jwale re lebelela go la Limpopo go sasa ka baka le dipula tše di tlabe di ntše di le gona dikarolong tše dintša naga re lebelela Thohoyandou re lebelela gona Zanene Mokopane ka tša 22 ge re lebelela gona o leng ga Sekhukhune re lebelela ga Mathabata re lebelela le gona Mogaletšane go bonagala le gona go tlabe go ntše go ine le kgonagalo tša dipula Bekasfort ka tše 23 ge re lebelela gona go la Mpumalanga go sasa jwalo re lebelela jwale gona go la Sekhukhune go tla ruthela le tlabe le ka marung mašišing go tlabe go ntše go tonyega mesong le motshegareng re lebelela Carolina le gona go tlabe go ntše go tonya re lebelela jwalo gona go la KwaZulu Natal le gona ka baka la dipula tšela tlabe di ntše di le gona go tlabe go ntše go tonya re lebelela gona Vryheid go tlabe go ntše go ruthetše ka tša 22 re lebelela Durban ka tša 23 go lebelela go la Eastern Cape gona go sasa go bonagala le gona go tlabe go ntše go tonya mesong le mantšibua ba tla itemogela dipula Mmaletswai re lebelela Mthata ka tša 22 Makhanda le gona ka tše 10 re lebelela Western Cape ka baka la memoya e matla e re boletšeng ka yona le gona go tlabe go ntše go tonya e upia go tla ba le dikgonagalo tša mesarasarane Beaufort West ka tša 20 ge re lebelela gona go Cape Agulhas le gona go tlabe go ntše go ne mesarasarane ka tša 20 ge lebelela Northern Cape go sasa go le gona go tla ba bantše ba itemogetše go tonya e upia go tla ba le mesarasarane ge lebelela Appington ka tša 20 tshelela ge re lebelela gona Springbok ka tša 20 tee re lebelela Calvinia ka tša 10 go provinceng ya Freistata go sasa ge re tšwela pele jwale le tšona go tla ba go ntše go ruthetše Frankfort go tla tonya ka tše 16 re lebelela Bloemfontein 21 re lebelela Garibdam le gona ka tše 16 ba tla itemogela go tonya le dipula ge re lebelela go provinceng ya North West re fetša jwalo ge re leba Rustenburg go tla be go ntše go ne le dipula 20 Mahikeng le gona go tla be go ntše go ne le dipula 20 Taung 23 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko.